ka nnete ke a leboha ha o le teng ke a leboha o so o fihlile bua le nna ditaba ke a utlwa o tla bo khufasela Ndata ke go dumedisa pele le wena le ba mamedi ba hao ba Lesedi FM a ko phamise lentswe la go gape mo mannana dumedisa ba mamedi ba Lesedi FM le wena ntate thuso go dumedisitse le dumediswa ke Queen of Postola jalo khale motseba manana Ramongae ha ntate wa ka ke tlisitswe mona ke khufa khufa ke yone mpeile mona Lesedi FM ya re tloho o tlo bua le batho o tlo bua le di-followers tsa hao ntate wa ka ke leboa haholo manana ke a utlwa o ipitsa the Queen of Postola a re ke Queen ya Postola mofumahadi re leboa haholo wena manana re tlo bua ditaba hona jwale mo mamedi re tla fela re mabenkeleng tla ra re khutla fela mabenkeleng re bue ditaba le manana mphe ha o le mane minong o ipitsa manana fela kapa hona le seo se kenyang o ngola manana o bo re Queen of Postola re fe ditaba okay stage name ke Manana Ramongae di followers tsa ka ke tsone tse mpitsang Queen of Postola ke nahana bona ba tseba hobaneng ba re Queen of Postola ke a leboa metsotso 18 le sekoto ka moraora ya 11 me tseba hae motho motle re tla ba mmoho Queen of Postola Manana Ramongae tsemo he re na le manana kwano mona Facebook ngene kgola Lesedi FM re o fa ena ka ho tloloa hona jwale ntse ke le mametse ntate Motaung ka mane ka Welcome Thabong ka Khufa ke Dinke Pile wa sehloho ke le bohle wena Dinke Pile sehloho thank you haholo ke le boa a re shebe kwano mona manana mphe dintho wena hle monna mphe wena manana ke shebe ka tla o sheba dipina tsa hao mo okay o lokile ke tla bua le Maleva Lava nna ke le mametse ke ka mona ka Qwaqwa ke Thaba Mofokeng Mita Sebitso a rena ke le mametse ke ka Lesotho ke dutse le the Queen of Postola Simohe ngwana o tswere tse ding tsa dintho wena CD tsa di-album tsa hana se le tshwara di-stick a wa tshwara a una stick so swere mo lokile a una bothata Thabang Mofokeng le yena o re ke le shebile le yena o Qwaqwa Nthabi Nthunya a dumela hle Nthabi yena o Matatiele a re ke le shebile ke le Matatiele leeto Mohase a re ro mametse le aus manana ka mo ba a botsebe ba o mametse manana ba batla utlwa ditaba tse monate tseo ba fang tsona mo mamedi mo tlare moyeng hape metsotso 21 ka morao ho rwa ya le 11 aus manana re fe ditaba monna le tlabe le khufasela ka dikae khufasela ntate wa ka di 5 tsa October re ya khufasela okay 5 October 2025 re tla be re le ka mona ka Old Grace ka mane re phamisa lebitso la modimo ho le hobe ntate wa ka hobe jwale a ko tshwe ke efe yang engwe ya dipina fela ko re tla o tla bo ba binela yona hona le pina ba ngatang ka yona ma ere moya wa ka engwe ke number 2 ere ke buletswe phatlalatsa kgogo ya lehodimo ya ntate wa ka ke o heke tseo dipina tsa itse monate tsewa a tlang go di binela tsona mohla monene mothe motle mme ha ba mmitsi fela ha ba re ke Queen ya mmino wa Postola ke mmino o ratang haholo sentse mo rate mmino wa Postola kana ke eng outsi ntate ka ntena e mading hobane mo ke tswalang teng ke tswaletse lapeng la Postola St John Apostolic Faith Mission jwale hobane ntena le mading ka ntse ntshwenya ditorong ke bontshwa di blue and white ka ga monana ha se ntho fela ha se music fela ke ntho ke pitso ebe ke a tswela ka yona minona wa Postola
ya fihla torong ya fihla torong I Eh. think e ne se toro ke nana e ne le pono ntate wa ka ehe e ne le pono ya fihla ntate wa ka ya be nna he ka ga ke tswella ka yona and the moment ne ke tswella ka yona dintho tsa ka ka di buleya ka tsela di buleya ha di tsela di buleya ntate wa ka ebe gona mohla toro ena ha ne e fihla wena pono ena ile ya fihla ka pina efeng e re ko jwetse hona le pina mo e re gankitla ke tlhoboga morena eke fihlela ke mo tshwara ka letsogo eke ke yona pina eo ntate wa ka ke o taba mo mamedi motle re dutse le wena mona o le Sedi FM ke Kufa a ko phetape e tlabe ile tsatsi le feng e tla be le ka di 5 tsa October e tla be re khufasela ka mona ka Bloemfontein ka mona na manga all grace re tla be re le ka mo ntate wa ka ke tla be ke sa tsamaye ke le mo ntate wa ka ei gona le dibini mo tse phahameng ka tsela tse matlamatla re na le one of our own mme Moroesi re na le Thoko Nogabe re na le Lebo Matumba re na le Ntatete Bo Moloi Okay. re bangata re na le Lebo Sekgobela Okay. leng match ba tla ba teng Eh. ke bone Ntate Tshepiso Mpohlele no tla ba teng ha ke maka ehe re bangata ntate wa ka bo Mduni Mkokstad re bangata Omega Kuno re bangata ntate wa ka e tlabe le ntho tse monate haholo monna malavalava o ko wa khele mono a khela mono hona jwale pina tsa ngwanana mona manana a khela mo malavalava nanki hlomedi a re dumela ntate Motaung ke mametse le Sedi FM ke dutse le Aus Manana ke le bohle nanki Maria Mokgothu a re nna ke ka welcome Thabonga ke dutse le Manana Malinga Mdumo le motshedisi Marope a re o ke morata mpe Ausi eno ka dipina tsa hae a ko ba dumediso ko phamise letso ba o shebile ke o he wa le dumedisa bona Facebook ba re jwale re hasa ka wotlolwa re mona sele moeng hape rona timmane di Facebookung tse bonwang le bo mose ho mawatle kwana ko shebile ke Lesotho Ausi Manana Mahalesuhuku ke dutse le wena ka mona ka Mahalesuhuku e re ke tle ke hape putsonyong jwale e re ke bona ke Uncle T ya buang hape mona he le Mapaseka ra le nono mpolelle wena Manana ke melaetsa e feng e tla bo e tshwaretse ntate wa ka ya tla fihla mo ka di 5 tsa kgwedi ya October a khufasela mane Old Grey ke tshwere taba tse monate ntate wa ka ke tshwere taba tse monate ke entse album e ntšha e tswile Friday ke etse ha ebo Manana o reng jwale ngwanana 15 tracks ntate wa ka e bitswa Moya wa Modimo ntate wa ka album eo it's so anointing ina le tlolo already e se fihlile di online stores se fihlile ba sebetsa le di video ka tsona di TikTok so e se le mo ferefere fela jwale album eo re lo khufasela ka yona ke tlabe ke bina dipina tseo tse mo tse tletseng mo tsa ntate wa ka ha ile ba batla ipona ba batla nna ne ke re ba etsa ba hlena ba download e re ha ba tla download re lo bina ka ofela ke ba tla ba sana le yona re lo bina ka ofela stage se segolo sa sa khufa go be monate ke o taba he Manana o tla ba teng mono mme wena mo mamedi ke tlo fana le ka ditikiti ke tlo fana ka ditikiti 2 ke tlo fana ka ditikiti hang fela ke qeta ho bua le yena Ausi Manana kwano ntate Motaung ke le shebile ke le ka mona ka Sasolburg nna ke ka mona ka Ventere ke a morata Ausi eno ka mo a binang ka teng Makatlego a re Ausi Manana ke o shebile o Lesotho Maseru a re o dutse le wena puleng le yena re o teng kwano mona puleng kwa ntike haebe ke nepa kapa ke ntike haebe ke nepile hantle o ka mona ka Soweto yena o Soweto e mong ke kata yena Venda a re o Venda mane a re o dutse le wena o ka mono ka Venda hana ha re le ka mon re ya cancer hana re cancer ka re bua puo ya Sevenda ka pa banna ka re bua puo ya Setsonga fela re a cancer re a leboha haholo ka nnete ke o shebile ke TY Lesotho ke Van Standards Rest ke dutse le wena ke Water Lake Farm Estate Lake Farm Estate estate banna le ba Ventere ba bangata ba o shebile mona ba reng ba o rata haholo ke bona Ventere ke bona le Lesotho le lengata kwano mona le o rata haholo
ke bona le Thabantšhu yona e teng mona he Manana le bona ba re na le Aus Manana Makho le yena o teng kwano mona ke mo shebile mona haholo Facebook ntsena tsa rona tsa Lesedi FM ore o tla ba ena le wena a ko pheta pele tsatsi mme ke di 5 tsa October 2025 5 October 2025 re tla be re le kae re tla be re le Old Grace Mane ho le monate ntatwa ka re khufa se re tsa fela Modimo mpolokele Aus Manana hape ke bona le WhatsApp ya rona Lesedi FM melaetsa ntseng e kena mona ha ke shebile ke WhatsApp ke Facebook seyalemoya ba re Modimo a bela Aus Manana re tla kopana le yena ka tsatsi le leholo la di 5 Ramolotsi fel June Screwona re tla mmona mo ka di 5 re tla ba lena Aus Manana o bine Pietersburg ke mang ya buang mona ka Pietersburg ke Makabo Tlokwe a re ke leboa Queen ya Apostola ndende le yena o ka Stack Sprite ke ka mane ka bo ka pa botšhabela Mampe Molatudi le yena o teng kwano ke bona le Pitso o shebile Aus Manana molaetsa wa o qetela ke a kwala jwang molaetsa o re ha o ya mane ka di 5 ha o e fela o go khutla the way o no kene ka teng o tlo khutla o le motho ya different hobane re tla be mo re minister ha re bine fela we are ministering ene yes. shebile line up ye ntate wa ka yes. ke batho haholo ba tlotsitsweng ke batho haholo ba tsamang ka nnewe yena ya semoya ba anointed haholo jwale ke tsheka le tshepisa hore ka nnete ha o tlamane o tlo khutla o le motho o mong ba bang ba tlo khutla ba fodile ba bang ba tlo khutla ba fumane dikarabo tsa bona hona le pine ke bine re kemetse karabo ya bophelo baka kemetse karabo ya bophelo bo botle kemetse karabo ya lenyalo kemetse karabo ya ditšhelete ba bang ba bona ba tlo khutla ba fumane dikarabo tsa bona ka di 5 re le ba Aus Manana ke na le wena ke Flori Matsosware ke na le wena ka Bloemfontein ke o shebile Aus Manana ke Daniel Pule ke leboa re leboa monna Daniel ke mohe ka di 5 tsa October o tla ba le teng Aus Manana a etsa ntho tsa itse smate tse wa tummeng ka tsona re leboa mme re leboa ke o he mo mamedi o mo shebile mo Facebook o mo shebile dumedisa mo mamedi wa ka mo ke la rata haholo ka pula ka kaofela and ya tseba le lona le angata yes Randbeck le ka Randbeck mo ba re ba o shebile mona Gauteng motse moholo maboneng ke teng le Lesotho lona le lengata Carltonville e re mmino a re a o tseba le Carltonville ba tshojalo ba re mmino ba o tseba haholo re leboa holo wena Manana Aubrey re leboa ka Fixback Zone 6 a re le yena o leboa haholo thank you